government nunja NRM ogo mushobora kurikari chakije yabarambura timuramureba barati gumuyaga akabara bamukuro kumwagizire muta okumwashishikariye abantu kurgomselzina ezirikora omurka gwacheze imbere egomborora n'ikikagati omuri isinjo south nibo babaza kwerundanira kitehurizi cyacheze imbere health center ya kabiri okubaza kwetungira ebyokurya government yahereza obweru kurabera omunyishengero wechwekechi Alex byargaba bakunda ebiri kumuna mushanju yo kwezi kwa kana umuyaga gukatera twahandika amabaraha twagateka wa agriculture officer so bagumizamu mwenu kutubire turyaho twareba batuyetera kahunga nangwa tubiye twagera ngo ibintu byatwarugire buringwa kunkani insima bwo kurengwe base kutwijuka ikabasa kutha obuyambo ubu mazima ntibisima munonga NRM oye ebereho chinkundira government nunja NRM kwekuraganisa ichiriza yasharimo kugira ngo ebaretera kahunga n'ibihimba eshaho igana 58 zo buhunga eshaho nshanju na mwenda z'ebihimba bana bazima tukanga government jezo gukora abatura abatunga byo kuryebe basima na government abo kubijuka ombwire obo bugomere wamberizo kirabiri zo buhunga nakiri kumuze bigira ki z'ebihimba niwe nizo bibagira bata ezibambere zo mu government yatiyangwe yito kine kandi nashemererwa nayo nahura nageranta nasima gukombere takino masuko Nsema tena bugarciro abakama bitu ba chief bitu ababuhingisa MP mbona nimbasima na chairman RC1 tanyanja kufuma officer prime minister munonga yabari kumanota yamba nkabanyisinjiro muno urumuranga gwitu amakuraga gasha kwa na gudi Fatuma.